Negasngi ki MDC ke Voice of the People Party VPP na ke JHADC hapo iya khmat UE Andrew Shulai dalai chem ki ya Deputy Commissioner ke West Giant Hill District waman leu chairman ke District Selection Committee DSC hajrong iteng khu tarik ke written exam yang ke DSC wa ke exam MPSC. Haya kalam wa Andrew Shulai de kali kamon wa yo ujia kamni hawa ke MPSC sel hi ko pen hapo ke yung krek kam udisi kam ju ke DSC ko pelai de ke yung krek kam udisi hi tang wa biang ia kalam ya pen baiki dong le wa ikam ram ke DSC wa MPSC to iju hi wa pen ya khun yo krek ya ki wa de pendep ye pure puthi wa le da to wa tang khu tering to open man lagi jai exam wa pher ki kerdan kam ki technical line ki wa ya pher na ki tu ki wa ya le krek DSC kam open kan mo ini wa dep dem le ki sen bahlang ki wadalai ujor ye ini hi tang wani liang ki bor district myi ki wo le yi we ini dak ta ko ye ki wo bon we ye khun ye ki exam ye le kre kam te u Andrew do ongu wom to de wo jia ini nei ni chakman nei liang ujam chaprang po tam do ongu wa ka perthai ka ni to ko do khi do kre I wo penman ye ki wo bon ki khnro wo ye khun tho khi yo ye khun ye ki won ki kam du wo yo kre lada ka sorkar wailat ko nati mun wele wan khanglat ko nati diang kam wa mi hagani ki yatang khu tarik yong ga exam DSC wa MPSC do ong ujam chaprang de wa maham le wam to ilat ya ka rukam thung kre wa man go wa jakhlia tang wa to man de wa khoi chu de kan tu joro kham tam yo charman ga DSC wa em is nya tho we open em kam hok ye ibor istat wa de e ho nei benta ini kam nei liang udisi kam wada dep ongu ya gisain bahalang da pentip unnile wam ye de wopen kala ya kitering ibat hi ya kelam ya audisi to ni to awagan ni ga konflik yang dates yang ga DSC ga MPSC osnya buromi ni dep MGR di NGOs ki wada raise ki issue da hadin tu da raise ki issue nga mud boy wa njok he gi the boy to ko tarik ni ko tarik da handrai mana phone spot jadi spot DC office ong gim change ki ya ke tarik kita daud is how kiai halor ke jing ot yong yo bon gelang jing ot yong gi kini ti unemployed ke apply gini ki post MR tadi gi post ki konflik ka jo ka por MPSC ka jo por wa di DSC ka jo tarik ka jo por le wa DSC teman ko pendok lat ko ya kini control load ki wa ye le gini exams yo apply hap e ko wi they daud the chemio wa ka dong rim wa Wai le wak MPSC ini jo building na M center go ke DSC lah ini ile M ngajing esnya tho jing mut ile M ngata ka jing ya jing esnya tho ba MPSC M go sel yang ka po DC office ke DSC ini le mem jing tho jing mut da ong tu da secretary yang DSC le ong jo bentip ke DS MPSC yaki ya ka exam ro da ong haji to wani exam ro man hauni bana September wi to ko tariki da ong yo che wa ye ni de mi de le tangwa da boy ge jing karpat yo wa ya kan ni tom to de ja ka skmat ya kan ni to de ja ka skmat ne bha wa ha ka jo building ile tam coordination da ong tu wa yo tho la do ji de man ne ka ni skmat man nom ne ko tangwa to ye ni exam ro wan skmat da to da wa da jen report tu bukan la le mi de da ye ni exam bo la tang skmat tadi jumlah rumman dia yo toko. Jadi suggestion ni ola. Ile toko kami yo pio to ha ka post MPSC to LDA exams. Hapo DSC to gram sebaks. Ki educational qualification yang kena ki wele i tu exams to ki graduate. Kini ki bro ile ni exam to naon tu da em exams ki dia differ juga MPSC la. Dapat di exams ki wa mto ki bro. Letak ki wile yang civil service ne yang engineer and technical line te bo ki ko jo skill kta re ne ba ki technical line ki mi per de ko skill te daw da yi ro we da karpat io wa ya ka DSC smat le u ensure ki man ga in man fair and square ko yo ensure ki yo bon ki jingle yang ki wa technology to me kan ni open kam ki kenang wa yo man fair ga jing le exams na do ga written hado ka post nan tu krang wagi kena jung man deserving yo ye krek ki yo ki ya ka te krek kam to man deserve ki ka kam jing start ni krek kon ki ya do jing wan yo di sini ni yang ngala siau penpau ga ju ga jing kapsan ni kam ong ma ando tu dan jing sa tu yang hi ka point number 1 to
haka perthai haka juk wa kerduk jam ya kau kam te kapor temut oman natural bahagi ki kan kelot yang i ada kawan ko post ko lai hewan ki office sarkar yo lai apply ki apply dia ketang kuwi la kadu yo te kapan ko arwan depan mani i yo sngotu wa haka perthai ko kam te perthai kerduk jam ka government yela chitom ka wai kilat kulti penyo ki opportunities ya ki kena ki yang i tangwa kam agate kai kejing elat LT yang sarkar ke MPSC ke DSC man kiwi ni kita kishin tangwa kejing kali tak kami na lada wailat ke sarkar na keti kamuan tidak wan khanglat kena keti kediang kejing penya kelas kini exam tak penyu kete ketak wai na kamuan khang na kediang ke singau wang kini ki wahe kamu charman yang ke DSC dan yang charman yang ke MPSC ki mitip ki ya penbaik teman kau baklah ada kata teman kau kauman kau yalam baklah ya i hakajuk ka setting hakajuk ka setup MG kau angki mitip ya penbaik teman penyu kau mem kau ni sana perdi yang ki da siau tentu kau ma Andrew we gini kasin man kasin ka wanang pang kasin wo kado ujia kam kini dan ini cekman mohai de ujia dan kerpat le yaki wa nang ini cekmat shobha penem kam ya ka coordination hapri yang pi ki wahe ki wapai ya kam kini ki kam knang wa ulai saja ki kena yang i ka perthai ka kam jam kong ang tentu te ladam che ka kam kam yang i te ngayu ka wa pensatu i ta boy ta skep kam ang ki pai ba ki wabun hi wa kam kini ki panya klai si exam boy ta kan ka wa wailat ki wa encourage ya ka backdoor recruitment ko ada bam kruing hado kate ya ke DSC yang i ya ke MPSC yang i dalam siau lada man clear la man suri ke jemu ke ciperkat siau bahana ini cikmat ham elat eluti ukam kini kilat ya ora ujian ki dan suggestion I urge the chairman of the DSC we encourage you to use fully your wisdom and knowledge because we have put your trust. We are already an inspiration to many of the aspiring candidates. So please do not allow any kinds of these kind of things to affect the present and the future of our unemployed youth.